muvuge ngo amen. Show me that we are together. Mwongere cyane. Amen. Amen. Abo twabanye kuwa kane, those with whom we were together on Thursday, twaganiriye ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 murongo wa 14. We spoke the word of God we find in 1 Timothy kugeza ku murongo wa 15 verses 14 and 15. Timoteyo wa mbere igice cya 3, 1 Timothy chapter 3, umurongo no wa 14 kugeza ku wa 15, verses 14 and 15. Kwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba. I write these things I write to you, though I hope to come to you shortly. Kandi mbikwandikiye kugira ngo nintinda, but if I am delayed, uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ari yo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushigikiye. I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Kugira ngo umwanya tuwukoreshe neza, for us to use our time wisely, tuzaza dusoma gusa mu Kinyarwanda ariko tuvuga imirongo, ufite izindi ndimi mu Gifaransa n'Icyongereza babisomebo. We shall only read in Kinyarwanda and then you will use any other version you want. Kugira ngo ibyo nateguye byose mbirangize, so that we can cover what I prepared today. Muri kirite ya mbere nagarukiye ku ngingo ngira ngo ni ya 5 kandi hari izindi nk'eshatu cyangwa zingahe zari zisigaye inyuma. In the first service I covered only 5 points, yet I had 3 ariko Imana iradufasha byenda zose tuzisoze. Hopefully God will enable us to continue and finish all. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, the first epistle of Paul to Timothy, rwanditswe na Paul. It's a Pauline epistle arwandikira Timoteyo, writing to Timothy. Timoteyo yari umwana we. Timothy was his son, yabyaje ubutumwa bwiza, whom he gave birth through the gospel. Mbere yuko aje Makedonia, before he went to Macedonia, yari yafashe umusore witwa Timoteyo amusigiye Efeso. He had left a young man named Timothy in Ephesus. Amuha inshingano zo gutunganya imirimo yari amaze gutangira He gave him Efeso. responsibilities to do the work he had started in Ephesus. Amaze kuba ari atinze Makedonia, after Paul had delayed in Macedonia, atekereza umwana we Timoteyo. he thought about his son Timothy. Kandi umubyeyi iteka ryose agira impuhwe z'umwana. And of course, a parent will always have that nabwiye abari muri service ya mbere, child. Ndababwira ngo mu gihe tuganirira ijambo, I spoke in the first service saying, mube murimo mutekereza umubyeyi n'umwana aha yamuha impanuro, nawe wishire muri sari wawe wicaye n'abana bawe bahungu n'abakobwa ubabwira ikiri ku mutima kugira ngo bazabikuba ibigwari. Imagine as a parent seated in the living room at your house as you discuss with your own sons. Noneho hagiye kumwandikira, so now as he was amwandikira nk'umubyeyi n'umwana, he wrote as a parent writing to their child. Amuhishurira amabanga akomeye. He revealed unto him some mysteries. Yuko imirimo igomba gukoreka mu nzu y'Imana. How the works ought to be done in the house of God. Kandi ikibereka ko harimo urgence. Now what shows you the urgency? Yaramubwiye ngo ndateganya kuzaza kugusura. It's that he said that he wanted to come and ariko kubera ko noja gutinda, but because he might be delayed, kazasanga byenda hari ibyononekaye, and that I might find that some of ndagira ngo them were not done nkwandikire hakiri properly. vuba ubukurikirane niburi byo nakugejeje nzabisobanura cyane So nahageze. I'm writing to you so that you may start doing these things, then when I come I will explain more. Uru rwandiko rero ahangaha yugeza aha niho byerekana purpose cyangwa se intego y'iru rwandiko. Now at this very point is where you will see the purpose for this writing. Guhugurira Timoteyo uburyo agomba kwitwara nk'umuyobozi mu itorero, Instructing Timothy how he ought to behave in the amahame church. agomba kubahiriza nk'umuyobozi mu The itorero, principles he ought to follow as ariko the leader in n'imiyoborere the church, y'itorero ishusho igomba gufata. but also the image of the leadership in the church. Tuvuge ngo amen. Amen.
mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Noneho rero ibyo tugiye kureba Now what we're going to see nibyo Paulo yandikiye Timoteyo k'amabwiriza agomba kubahirizwa is mu the nzu y'Imana. instruction that Paul wrote to Timothy, what he ought to follow. Usomye muri Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Now, Igice cya kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri. now if you go back and read 1 Timothy 2, Aramwandikira aravuga ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose. Ariko iryo jambo ryo ndashaka ngo urisome mu Cyongereza n'uvuga ko rivuga. yeah, 1 Timothy 2, 1 and 2, it says, therefore I exhort first of all that supplications and prayers, intercessions and giving of thanks. Komisiyo ya intercession. Ndifuza yuko mbere ya byose n'ibindi byose First of all, ndaguhugurira kwingingira abantu I exhort that supplications, prayers and no intercessions, kubasengera prayers, no kubasabira intercessions no kubashimira and giving of thanks ngo agere ku murongo wa kabiri be made for all men. ariko cyane cyane Verse 2 says, abami n'abatware for kings bose and all who are kugira ngo in duhore mu authority, mahoro tutabona ibyago that we may lead a twubaha quiet Imana and peaceable kandi life twitonda. in all godliness and reverence. Harimo amahame abiri yamukanguriye. There are two main principles that he exhorted him to follow. Ihame rya mbere yashakaga kumwereka, The first one he wanted to show him was yamwerekaga amasengesho nk'imbaraga zizana impinduka zose twifuza. that prayer was so powerful that it could bring change. Ndongera nsubiremo. I'll repeat this. Yamweretse aramubwira ati nk'umuyobozi w'itorero, As a leader of the nk'umushumba uyoboye umurimo church, w'Imana, as the pastor of a church, impinduka zose uzifuza ko zibaho whatever change you may want to bring about, uzazisengera. just pray. Uvuge ngo amen. Amen. Mwongere. Amen. Ni ukuvuga ngo intwari means- ikomeye The biggest, the greatest weapon itorero rigira that the church has no gusenga. is to pray. Wibagiwe gusenga mu itorero, When you forget to pray in church, ukibagirwa gusenga nk'umukristo, you forget to pray as a Christian, uzibagirwa impinduka zose. you forget about any type of change you want. Nukenera ko impinduka zibaho, So if you want change, uzakenera gusenga. just pray. Dore uko bigenzerezwa mu itorero. This is how it ought to be done in church. Uzakubwira irindi banga azakubeshya. Whoever will bring you any other secret, it will be a Umuntu lie. ushindura uzana change, uzana impinduka, A man who brings about change and transformation, ni umukristo usenga, ni it itorero it risenga. is a believer who prays, or the church that prays. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Sifa kwa Mungu. Praise the Lord. Aramubwira ati yewe mwana wanje, He said to him, "Oh my son, ntuzaje mu byubahiro ufite, do not follow your glory and honor. ntuzashakishe izindi formule magique. Do not go after any other magical formulas. Nta formule magique iba mu zindi. There's no magical formulas in this. Habaho prayer. There is only prayer." Muvuge mwese ngo habaho gusenga. Just say there is prayer. Gusenga kuza guhindura ibyo amagambo yawe yananiwe. Prayer will Gusenga change kuza the things guhindura ibyo that your words wivovoteye. cannot change. Gusenga kuza guhindura Prayers will everything. change the things you. Mbakangurire mwese abaraha, I exhort Yes. all of you here. ntugashake ko bagusengera, uziga gusenga. Do not want people to pray for you. Just pray for yourself. Niryo yamuhaye password. He gave Mode him the pass. password, Y'impinduka the zihindura keyword isi, for all zigahindura abantu. change, transformation in the world. Timubona ibibazo biriho ku isi muri iki gihe, Now, do you Ibintu see all byose the bimaze problems gucurama. that you see in this world? nta muntu wese ufite impinduka. Church ifite impinduka. Hallelujah. Hallelujah. Icyananiye abakomeye, icyananiye ideology. What is Amasengesho impossible to ideologies
mureke mbabwire iki kintu. Let me tell you this. Herode amaze gufata, amaze kwica Yakobo, amaze no gusingira Petero, yari After yatutse Herod ku had mutwe killed James- warangiza itorero. After Herod had killed James and had apprehended nta Peter, audience bari kubona, they could not have any nta muvugizi wari kwinjira ngo arahindura appointment. ibintu. No one could have Iyo ari gone umugabo there wahaye to advocate wahawe for amanota them. n'abaturage kubera ko yagiriye itorero nabi. This man had been credited Iyo by ari umugabo all uvuga the ari people kinyana, because he ntawe had killed someone. umuvuguruza. No one could contradict him in any way. Ku maso y'abantu byari bivuze ngo byose byakinzwe. In the eyes of men, everything was closed. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. In Acts chapter 12. ngo abitorero bishira hamwe barasenga. And the church sat together in prayer. Baravuga ngo Mana tukweretse Herode. They said, Father, we Mana show you tukweretse Herod. Herode. We show you Mana Herod. tukweretse Herode. Lord, we show Ntibigeze you basohoka ngo Herod. bave mu nzu iwabo ngo baraja They gusanga did Herode. not leave their houses. They Ngo remained in. bapfe kuvuga gutyo. The moment they said that, Bibiliya ivuga ngo aho Petero yari aryamye nta mukristo wari wamusuye washoboraga kugerayo. and the Bible says that where Peter was laid down, no Christian could go Ngo down igihe there. aryamye gutya asinziriye hagati y'abasirikare bamuhambiranye acunzwe n'abasirikare 16. He had been kept by 16 soldiers, Ngo abona ko mighty marayika men. ngo amanuka ahagarara. He saw the angel of the Lord coming down. Umucyo urakingu, umucyo uramurika mu nzu hose. And then there Imiryango yose there was irikingu. glory in the whole house. Abasirikare bose And barasinzira. the doors Ngo amara were kubita Petero mu opened. rubavu. And all soldiers were Ati asleep. kanguka. Arakanguka. And the angel of the Lord just hit Abona ntiyambaye umwenda Peter yinjiranye in muri his prison. side. Baramubwira ngo shaka muri inzu yose aho bamanitse umwenda wawe. And he said, Arawushaka, just shaka. grab any garment and Shaka follow me. n'urukweto rwawe ntabwo urusiga sinza nsohora umuntu nirukanka. Shaka wambare witonze I'm tugende. not in hurry. Just get your clothes and get your sandals and follow me. Ati nkurikira. He said, follow me. Arasohoka. He left. He went out. Amushikiriza itorero. He said to Herode ngo the aje kwikoza church. ku miryango asanga imiryango irakinze When abasirikare baraho Herod baratamaye went to the ashaka Petero prison, arahebuka. he found the doors were open and the Niki soldiers were cyocisha there. ibisubizo mu miryango ikinze. Ni What iki? can bring a solution in closed doors? None Only prayer. nunanirwa gusenga uzaba When you unaniwe fail to pray, gusingira ibyo Imana yagusezeranye. You will never be able to grab what God has promised you. Icyo ukunda uzagisenge. Whatever that you love, pray for N'icyo it. ushaka ko kizaramba uzagisenge. Whatever that you want to last, pray for it. Ndashaka ngo mwumve amasengesho uko mutigeze muyumva kuva mwavuka. I want you to understand prayer more than you have ever understood it since your birth. Muvuge ngo amen. Hallelujah. Mwongere cyane amen. Hallelujah. Icya kabiri. Second thing, Ubwo ni mwana wahaye amenera ibanga. now he's given him a secret. Aramubwira ngo nuja no gusenga. When you go in the Kuko nizo church, mbaraga zihindura ibintu byose. Verite ya kabiri. now the second principle, Uzamenye gusibla. know how to target, Uzamenya kumenya gusengera sujet de prière uko zikurikirana. know how to pray, know how to have your Kandi uja gusenga priorities in prayer. uja gusenga neza uzusengera ki influence ibindi. Ntabwo uzusengera consequence usengera cause. When you want to pray well, you pray for the cause, not the consequence, something that can influence others. Nigeze kubaza abantu rimwe muri intercession. I once asked people in Ndababaza ngo ese intercession, iyo mubona abana bo mu muhanda bari ahangaha ico gihe ubu ngubu zaragize ico gihe bafataga n'amashakoshi yabo bagashikura abantu abadamu ntibari bakinyura hariya bonyine batari there kumwe used to n'abandi. be street kids in the streets out Ese here, muza musenga and they gute? could Niko rob and nababaje. steal everything. Hari And I asked the usenga intercessors, mwana we bari how do abana you pray? baba hariya mu muhanda bavaneyo bagize gute nibindi. I asked Iriya ni them, how do you consequence. pray? They said, we pray Well for said. God to remove them from the Uzakora road. ubushakashatsi umenye impamvu bari hariya. Icyabajyanye hariya ni That curandura. was just a Nukirandura consequence. bazasubira mu. And I asked them, now you need to research and know the reason why they are there. The moment you pray for the reason, they will go back to their families. Niyo mpamvu umunyamasengesho agira information. That is why a prayerful person will always have information. Izi les antivaleurs mubona zigenda zihinda mu isi zatangiye les antivaleurs. The lack Ibintu of values tutemera that we nk'itorero see n'imiryango. in the world out here today, Zaducecekesheje akanwa the ugaceceka. things that we don't believe in as a church that have silenced us. Kugira ngo ubisengere ugomba kumenya n'indandura iki kugira ngo byose bibe birandutse. So for you to pray, you need to know what you need to uproot so that it will go away. Ugomba gutera akavuyo muri system.
You need to just create confusion in the system. Yes. Mana ubutinganyi mana we nzotabara ubutinganyi buratwishe kurasengera iki tera confusion muri system. Why are you praying against homosexuality? Just seed confusion in the system. Reka mbabaza none abagihagaze kuri za valere iyo bavuze hakama hamera amababa ariya mababa nutacecekesha bizagenda. Now let me ask you, for those of you who still have values, when you don't say those values and people are just shouting, what will you do if you don't put them to silence? Hallelujah! Hallelujah. Nigeze kubona rimwe aho twari turi haba ikibazo gikomeye. When a place and there was this issue. Mokasubirana ndurira babiragera gute umunsi umwe pastor arahaguruka. Then one day the pastor stood aratubwira ngo iki kibazo tukigizemo iminsi. And he said, it's been quite some time we've been in this issue. We are going to pray. And then he said, you pray as I pray, not with your own words. That reminded me of what the apostle said up here. Ajyana n'umwana we nyine bajyana kuja gusenga. A servant of God prepared the crusade and he went with his son. Ndakwereka abantu bazaza. Lord, stop the rain. We want people to Yumva come. yakurungiye cyane. And he had prayed. Aramba ati ngwino hano. And he said, come over here. He said, come over here. Ugiye gusenga uko mpaye nsenga. He said, pray the same way I Ugende uvuge pray. ngo baba mu Giswahili. Just say, Father, tunakuonyesha mkutano wa kesho. we show you Baba, gathering, tomorrow's gathering. Baba mkutano wa kesho. Father, tomorrow's gathering. Ngo buraca. Umwana ngo aje kubona buna. That continued up morning. Umukozi w'Imana ngo azahaguruka azabona abantu bose akabaratemba. Ubwiza bw'Imana bwate. And the son saw that when his father would stand up, everyone was falling down. And then the son was like, the prayer changed everything. Buvuge ngo amen. Amen. Pastor aratubwira ngo mugiye gusenga uko nsenga. And the pastor that day, he said to us, pray the same way. Avuga izina ry'uwo muntu. He just said, he mentioned the name of the person. Aravuga ngo murasenga gute. And he said, you pray like this. Izina rya naka. He mentioned the name of the person. Intebe ye turayinyereje. Intebe ye turayinyereje. Intebe ye turayinyereje. He mentioned the name and he said, we dethrone him. Intebe ye iranyereye. Ntabwo agikwiriye hariya hantu kubera ko asenga amacakubiri. Turayinyereje. Twama dusubiramo twese iranyereye iranyereye. And all of us we continued dethroned. Ngo amara araduhagarika ngo nimushimire Imana. And then he stopped us. He said, now praise the Lord. Bwarakeye. In the morning. Yaranyereye iyo ntebe kugeza n'umuntu arongerwa kwibuka. That chair, that man was dethroned until today. Uriya ako gace kose kari karahinze kuko niwe wagiraga ngo anyerere nyine abantu barasubirana. Ubu hari ibintu dushobora kunyereza. That neighborhood was in trouble. The day he was dethroned, he was forgotten, the issue was forgotten. Ese ubu mwabaye nk'abakurikira muvuga ngo haleluya. Are you following me and just say Mwongere cyane haleluya. Maze ngo aje kubwira Timoteyo aramubwira ngo numara kumenya ko gusenga ari intwari zihindura ibintu. Said after you have understood that prayer is a weapon that changes things, uzumenya gusibura uko usenga. Now know how to aim at priorities. Aravuga ngo uzusengera ubuyobozi. He said, pray for the kings and all who are in authority. And what amazes iyo usomye hano is when you read, aramubwira ngo ariko cyane uzusengera abami n'abatware bose. Pray for kings and all who are in authority, kugira ngo duhore mu mahoro, that you may lead tutabona ibyago, a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. Uzi impamvu? Do you know why? Impinduka zose all change. Titire kutayishite hariya mwana. Impinduka zose all change. Yashatse kwerekana ko Imana igiye gukora kuzana changement, impinduka izikoresha leadership. This shows that when God wants to bring about change, he will use leadership. Nico gituma Imana izivuga ngo nashakashatse nibura umuntu umwe wakiza igihugu. That is why the Lord says, un leader.
I have been looking only for one person for me to save the whole nation. That simply means I've been looking for a leader. gisa n'ubuyobozi bwayo. Nushaka A kugira u country Rwanda will resemble its leadership. uzasengere leadership igihugu gisa n'umuyobozi. The country, a nation will resemble its leadership. Ukumubona u Rwanda rusa The way you see Rwanda today, zazanywe n'ubuyobozi uko buza. that came with its leadership. Nurangara rero ntusengere ubuyobozi. So when you are distracted and don't pray for the impact. leadership, however way the leadership will come, it will impact you. Umukristo nyawe abwira Timoteyo ati turi muri Efeso niba wifuza uko wifuza ko ibintu bibaho ugira amahoro uzuvuga ubutumwa ugende mu mudamararo n'ibindi uzaba umuntu ufatanya n'abandi kubaka igihugu kandi uzubakisha iki amazegere. Paul instructing Timothy saying, if you want to have impact in the country, you need to pray for the leaders in the country. Ariko noneho ngaruke manuke uvuye gano mu gihugu n'ahandi n'ubundi buyobozi bwose bukuyoboye nimba ushaka kugira Now amahoro. let me come down here. In whatever situation you are in, just pray for the leadership. Wewe nk'umuntu wahisemo Restoration Church kuyiba under yayo ukayikoreramo ukayibamo. If you have chosen to be under Evangelical Restoration Church, learn learn to pray for the leaders. Bidasa nuko ubuyobozi butekereza nuko busa nuko bugenda. Because whatever that will happen on you will just come as it is on the Niba leadership of ushaka the church. kugira kimisagara ukumva ko ari usengera iyo amahirwe n'umugisha wawe uzumenya gusengera ubuyobozi buyoboye kuko nta mpinduka zava hano ntizoturuka hasi zituruka umutwe iyo warwaye n'itorero rwawe. Because you need to learn to pray for the leadership at Evangelical Restoration Church Kimisagara if that's where you want to belong, because your blessing will come from the head. Nushaka kugira shekina ifite umunezero n'ibyishimo uzahere gusengera bya Mungu kuko ni president wayo wambo kufata pastor ushinzwe twabonye ko kumwe nabona hanga ushinzwe kuko ntazindi change watekereza ngo arahandi zanyura. There is no other change there is no change that will use any other different route if not through the leadership. So whatever you want in Shekinah, pray for Byamungu and the pastor. Abantu bazi ubwenge bazi uko impinduka zazimera. Niba ushaka evangelization igize, niba ushaka encadrement igize, niba ushaka ubuyobozi w'abapapa. If you want strong departments, strong fathers, evangelism and all other departments, just pray for the leadership. That's what Paul was telling Timothy. Now you need to have the right understanding. You need to understand the importance of leadership in church. Hallelujah. I hope you understand what I'm saying. Sifa kwa Mungu. Umuyobozi uyoboye ikintu hariho hose. A leader who is leading any team, wherever they are. Yagize character mbi. When they have a bad character, izayandukira abayoboye. It will just spread in those he's leading. Iyo mwagize umushumba utari integre. When you have a pastor who does not have integrity, whatever you will do, however long it will take, it will just look like the leader. When you have a prayerful leader, you will be prayerful. When you have a leader who loves the word, you will all love the word. Even Rwandans, they will say the same thing, that whatever comes from above, it will just spread in the communities. So do not just murmur about your leaders, because you need to pray for them. When you don't pray for them, that which you are murmuring about will just get to you. Will you say amen if we are together? Now, fathers, if you want to see change in the house, just point towards him. Mama consider we nsanze urugero ari he mama president urahari abwo hari okay reka ndebe jeunesse Nelson uri he
Tawaje nawe. Youth leaders, if you're here. Nimona buriya kuriya mwe mubona. Uzamuhaguruka sha. Buriya ni ikintu gikomeye mwese. Ngabaririmbye nimutunga amaboko mu musengere. Imana bariki. When you see your leaders as youth, just pray for your youth leaders. Pray for your Shekinah leaders. Let's say hallelujah. Hallelujah. Amen. And Paul said to Timothy, did you get that? Now see everywhere, be it in the church or outside. I want you to just watch out. If you want your home to be great, when you have a lazy husband, he will just make the whole family to be lazy and the church as well. Muzarebe ingo z'abagabo barimo babanebwe bataza basenga baza baremerera umugore aracagira ngo veye kera kaba yamucaye ku mutwe veye yaheke abana baca ariko iyo ari ihagaze twende kuomba mwebwe mupepeye wana abadamu baba bataza basengera abagabo babo none gatuvuga uwo nawe ni vise umuyobozi hari perezida akaba na vice nawe uzusengera umugore wawe kuko nimwe mu bayobozi yabizambije wagira ikibazo noneho iyo bose bashoreranye urugo ruratunga abana basibisa uko ababyeyi bameze. When the commission is led by a couple, you need to pray for one another, because when one fails, it's going to be a problem. But when you succeed together, everything will be fine. When leadership is good, everything is going to be fine. Now, for you to understand the change that comes from leadership. College pastoral ya Kimisagara hano muzamura amaboko bataza baryama badabasengeye abataza baroho babimenya ngo pipi ni muyazamure nawe muzahumurirwa nuko dusa haba naho mwajya tushobora kuvuga ngo mwacika couverture batwikiriye you cannot go beyond the coverage that you have. Nibazamura amaboko mbare. So if you pray for your leaders, raise your hands. Uzamutangira mu izina rya mbere rando abaza basengera igihugu. Lift your hands if you pray for the country. Impinduka. Abaza basengera Afrika. Abaza basengera isi yose. Sigaye ndebe ibintu bimwe na bimwe. Ntimuhaye mubona za change ukabona leadership kirazamuka ishaka gukosora igira gute. Mubashigikizanya amasengesho. So whenever you see change in leadership and you see that people are aiming at bringing positive change, just support them with your prayers. So when we pray that they may follow the principles of God, everything will be right. There's a word in Proverbs. It says that the joy of a leader is life, but his anger is death. Buriya nzambwira abantu nkababwira gutya ngo mu kigeragezo urugamba rukomeye Dawidi yarwanye narwo sintare si Goliyati ni Sawuli. Sawuli yarutaga intare, Sawuli yarutaga Goliyati. Kubera iki munsi y'ijuru leadership ni Imana itegeka kuko Imana izinyura hari. Tekereza ilete partout yabaga ari hose ngo arakare umwana w'umuhungu akazabura hashira umutwe. In David's life, the greatest challenge he ever had was Saul, because after God, it was Saul in Israel. Umenye igituma uzarya amafaranga yawe ukabaho neza, umenye iki tukadamarare ngubeho unanirwa gutanga contribution ufite. Uzusenga usengere buri everything. Whenever you pray, pray for everything. For you to eat your bread in peace, you need to pray for everything.
icya gatatu Now the third, muvuge ngo haleluya. hallelujah. Ngo amwandikire mu gice cya gatatu murongo wa mbere. In chapter 3 verse 1, when Paul was writing to Timothy, ariko ahandi hakunda yeme aravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka ko umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Musenyeri, pastori, sibyo, evangelist, uzaba wagize umurimo mwiza we, umuyobozi w'abapapa. Très bien, ça c'est la fonction. Uzaba wifuje ikintu cyiza. if a man desires the position of a bishop, desires a good thing. Nubona umuntu yashatse kuja mu muhamagaro, azaba yifuje ikintu cyiza. Paul speaking to Timothy saying, if one wants to be a bishop, their desire is good. And now see what comes next. Nuko umwepiskopi ariko ubwo yifuje ibyo, ubwo yabikeneye, hari condition. There is a condition that comes with being a agomba kuba bishop. Needs to be blameless. No kuba umugabo w'umugore umwe, a husband of abadakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, of good ukunda behavior, gucumbikira abashitsi tusa, hospitable, and so on. none reka ngo ntumuje ko ari episkopi 11 n'abadiyakonikazi nabo nuko. Likewise, their babe wives abitonda, abatabeshera abandi, not abadakunda ibisindisha, temperate, bakiranuka muri byose, faithful in all things. 12 Verse 12. abadiyakoni baba abagabo mu mugore umwe, Let deacons be the bategeka neza husbands abana of ba one wife, nabo mu ruling ngo their children and their kuko own abakora neza uwo house. murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya For those who have w'icyubahiro served well as deacons obtain n'ubushizi themselves a good bw'amanga bwinshi bwo standing and kwizera Yesu great Kristo. boldness in the faith. Timoteyo wa mbere kandi 12 aravuga gutya ngo 1 Timothy ntihakagire 4:12, ushinyura ubusore, he says, let no one despise your youth, ahubwo ubicitegerere. but be an example. Amubwira imbaraga z'amasengesho muri ibyo bice akora bibiri. He spoke to him about the power of prayer in these two ways. Amwongeraho icya gatatu. And then he added the third. Ubwo wemeye nkagushinga umurimo, Now that you are accepted that I may give you responsibility, ukawiyoboye Efeso, and now you are leading Ephesus, uzamenye mu nzu y'Imana uko biza bigenda. this is how you ought to ensure that it works in church. Umurimo wose Every work uhabwa agaciro has its value n'ubuhamya bw'umuntu ukora. by the testimony of the one doing it. Mubize? Did you get that? Muvuge ngo amen. Amen. Mwonge Amen. niki moteur y'ibintu byo. The engine of everything. Umwepiskopi, A umudiyakoni, bishop, a deacon, umukristo wari we, any n'importe Christian, qui. whoever that is, Ibyo ni byiza kubigarama. it is good to be in those things, Ikibimainteninga, but what maintains them all, ikibishigikiye, what sustains them, ikibifasha, what sustains them c'est l'intégrité. is integrity, Kubicitegererezo. to be an example. Amen. Ntihakagire uzahinyura. Let no one despise that. Ne faut pas gutanga occasion ku kintu gituma unengwa. Do not give way for someone to despise you. Ngiryo ibanga ryo mu nzu y'Imana. This is the secret in the house of God. Kubwiza ukuri. Let me tell you the truth. Uzazamuka ugera iriya mashorishori. Go as high as possible. Uzakomere bavuze impundu bahimbaza. Be as great as Uzambara possible and amakanzu praised kwasa by kose. Uzaba everyone. umukristo wita amazina ibihumbi. Be a Christian with 1,000 names. Umwe yigeze kunsetsa arambwira ngo amazina yabaye menshi mu itorero. One made me laugh saying, we have many names now in the church. Ngo nabagiye gushaka iryiwe naryo ritaragira benshi. And I was like, I'm going to get mine Atese niri that's ngo not ngiye very kuba père much de known. l'église. Père de l'église. And I said, I'm going to be the father of the Abapastori church. babaye benshi, The bavuga pastors ubutumwa are so babaye. many. Batitre abapostoli bagire ba And titles are many apostles and so noneho on. naje ngiye gushaka irindi. And now I'm going to get another one. Muzaza mumwita père de l'église. And you'll be calling me the father of the Father of church. the church. Nta kibi kibirimo
amazina Imana ntigirana There is ikibazo no nayo bad thing about that. God is ariko not muri ayo against mazina names. But in all those names, nicishamwo amaso ikareba indani when He looks ikareba iriya indani inside you, izasange integrity let Him find integrity. igice kitagite mutanyeganyega. That is the only thing that never shakes. ariko nkubwiza nutinda kuri ayo mazina ugatinda ku byubahiro baguha. But if you dwell on your honor and the names, Reverend, Pastor, Senior Pastor, bikantwara mu munyenga nyine ngahinda and then you enjoy that, kibimaintain. and you don't come back to watch over that which maintains that. Pawulo abwira Timoteyo And Paul tells uzabahaye wubaka Timothy, inzu y'igorofa ifite fondasiyo. you will be building a storied house without foundation. babwire bana bacu muhaye muzamuka muri ministry Let me tell you, our children who are growing up in timurangiza ministry, cyane iyo muhaye muja muharekere Imana izahabageza. do not look at Muzigame where you're ikizabazamura. going. Instead, watch out on what will sustain you. umukristo udatinda ku buhamya bwe A Christian who does not dwell on their testimony, ntabwo azasohoza ririya jambo ryanditswe mu baheburayo. they will not fulfill the word that you see in mwibuke Hebrews. ababayoboraga kera. Remember your leaders, your former leaders. kwibuka wakwibuka n'importe ki You can remember anyone, ariko muzirikane iherezo. but remember their end. buriya kuzirikana no kwibuka biratandukanye. kuzirikana no kwibuka biratandukanye. Remembering and keeping is different. aramubwira ngo mwana wanje uracyari umujene uzageza mu myaka ngezemo ariko dore icyo ugomba gutindaho ugomba kumenya. He said, my son, you're still young, but this is what you need to watch. maze kubona ibintu byinshi njewe have seen a lot ko of mu ijisho things. ryanje rito. Now in my dusigaye dutinda mu gihe eyes, twakijijwe tugatinda aho dusengera we dwell on tugatinda when we got born impano again, where we go, and our gifts, ariko ntitwibuke gutinda ngo se baza batubona dusa dute. but we don't dwell on how we look like outside here. abakristo basigaye biperimeta icarico cyose. Christians now allow themselves whatever. ntibikiri igitangaza umuntu kugongana n'ijambo ry'Imana rikamugonga ariko agatsimbarara ku ntebe agahagarara abwiriza ya magambo atarimo adasa nayo. It's no longer a problem to some people to just insist on preaching the Comment tu things peux they être no en longer contradiction live. avec la parole ufite ubwiriza ariko wamara kurivuga. How do you live in contradiction of the word that you are teaching? Imana ntireba ibikuvamo cyane. God does not see what comes out of you. He sees what's in you. basigaye bitwaza ngo azaba ngo ntagakunde vino niko hariya ngo umuyobozi ntakagire abagore benshi ntakagire gutya muzarebe. It's written, only one wife, don't have to drink. igihejeje abantu hanze badakijijwe baza bakubwira ngo se ndaza mu rusengero he si wa mugabo uzi. The reason why people don't get saved is because they don't have good examples. akaza agahagarara ku ifunguro ryera They come umubiri here on the n'amaraso Holy ya Yesu Communion with the blood and the muri body wazi of ko hari Jesus. ikintu kimushinja. In him knowing that there is something that's against him. nanze kuvuga ingero nyinshi nigeze I kwicara don't want to n'umuntu give you hano many arambwira ngo examples. yageze mu rusengero after nyuma ngo ahagera asanga uwo yari azi mu bantu bakoze amarorerwa atabaho ahagaze kuri podium yambaye ikanzu wamubone ngo abone ko amuzi barasohotse ntiyasuye kumenya yagiye. I've once met a person here in church utinya ijisho ry'umuntu tutinya ijisho ry'Imana ryakubonaga mu buzima bwawe muri because they told me that they saw someone in the church up here doing things, yet when they knew him outside there, they were just too bad. And when they left, they never came back. abantu babaziho People are ngo afraid nuko abantu babona of what people know about them and how they ariko see niba them. narakoze icyo batamfatiye ariko nkamanzi ko kindimo ngo ntacyo bitwaye. It is okay for me to keep something to myself that people don't know about. ijisho ry'abantu niryo ribona kurusha iry'Imana. Do you think that the eyes of people are deeper than the eyes of ko ngiye God? gutinda kandi navuga ngo ndarangiza ibintu byose. ubu nari muri Australia na medicine kuri kiriya muri gice cya gatanu nacigishe muri state ya Victoria. I was in Australia when I spoke on chapter 5 of Matthew. zo gukiranuka. Blessed are those who hunger and thirst nibo for bazaragwa righteousness, ubwami. for they shall ntabwo Yesu inherit yavuze the mu mahame kingdom. y'ubwami ngo hahirwa abakiranutsi gusa
ushobora kubutana In bishoboye the ariko principles of ufite the inyota yo kingdom, Jesus did not gukiranuka focus on uharanira righteousness alone. gukiranuka sibyo niyo wananiwe ukaba aye Imana we subiye kubinanirwa ariko Mana we Imana ikabona ko wayiharanira kuzamuka uwo ngo muzajyana. You might Ariko not make nibona- it now, but you really fight to make it. That Gukiranirwa person you will wabigize walk ubuzima. along with you. Nabwiye abantu Because righteousness is part of wogira your intege life. nke nta utazugira intege nke I told people that everyone has ariko their niba own nakoze icyaha weaknesses. But when kigaragaza I ko sin ntashimishije Imana something that shows that ikizerekana ko I do ufite not ubumana muri please wewe God, what shows godliness in you, uziyima mikoro you will not allow yourself to take the Uzihagarika microphone. You will stop yourself from serving. bazakubwira ngo ngaho iririmba oya They will call you to sing and you ukora will say umurimo oya no. They will call you to serve, you will say ndumva no. ntaragera umwanya uwo muntu uri muzima Because you know that you're not ready. That person is ariko good. umuntu umenya ko yagize intege nke But the person who bamupasa knows agaharanira kujya they are in their wickedness. afite kamere ya shitani And then when they call them to serve, they just come. kubera iki That is evil. uw'Imana izimureba yamwitegereza Because when God looks at that kind of person, ikavuga ngo nta mutima wo kwicuza ukimubamo will say that yafashe ibintu you no byose longer have comme a normal repentant ariko nibura heart. n'uriya ko yananiwe arahananira kuzabyuka Imana ize kujyana God will raise the one who fails but who is willing to stand back up. umuntu ukorera ku buzima butejeje agakorera ku cyaha Anyone who is serving agakora on umurimo an w'Imana unfaithful life, komsiriye nete uwo muntu and they will muzamutinye serve God as if nothing neza happened. neza Be neza ateye afraid ubwoba of this person. kurusha ibindi bintu This ariko person nubona is umuntu more wagize dangerous than any intege other thing. akazikubwira kandi akakubwira ngo njyewe nagenze But for ndacyarize someone nk'Imana who ibazi knows their none weakness, ubu uzamwiteho kurusha abandi kuko bafite ubuzima bwo mu Mana and they are open about it, just take care of that person because that person has godliness in them. muvuge ngo amen Amen. mwongere cyane amen Amen. integrity gukiranuka ubuhamya Integrity. icyakane Righteousness and testimony. ayo karakanura umwami uko bigenzerezwa mu nzu y'Imana Now he's talking bavandimwe to Timothy the things that Ahaha. ought to be done in the church. aha muri Here. urusengero rw'Imana Here in the church of rugira God, amahame ngenderwa there are principles that we follow. ubu bwami bw'Imana Here in the kingdom of God, umuntu ntazayitegereza uko ashaka you just don't do things in your own way. uza usuzuma ubuzima bwawe burebe Observe your life. icyakane Fourth, kane karindwi umunani aravuga ngo ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere nimuvuga ngo imigani y'abakecuru ntimukazane imigani y'abakecuru mu nzu y'Imana reject profane and old wise fables. uduconco duseke twarinjiye mu nzu y'Imana The fables in the house of kureka God. ikigize ubuzima kigize noneho ngo arangize aramubwira ngo And then he said, ahubwo witoze kubaha Imana exercise yourself uko towards kwitoza k'umubiri godliness, kugira umumaro kuri bike because bodily exercise profits a little, naho kwitoza kubaha Imana but kukagira godliness is profitable for all things, umumaro kuri byinshi having promise of the life muvuge ngo haleluya that now is and that. mwongere cyane haleluya Hallelujah. mureke mbabwire iki kintu Let me tell you this. Paulo abwira Timoteyo ati wamenye gusenga wabyumvise nabusengera Paul wabumvise talking to Timothy, you know how Wabonye to pray integrity? and who to pray Yes, for. icyakane Now mwana you know wawe. integrity. Now the fourth is, icyo utarashobora whatever you cannot do now, tugacika intege do not be discouraged. uzaje mu ihame ryo kwitoza Just exercise. Hallelujah. komana numva neza icyo utashoboye What you can't do now, ce n'est pas la fin du monde it's not the end of the world. uzabigeraho You will get there, gusa nuko utangira kwitoza but you need to start exercising now. mureke mbabaza Me ask umwana iyo ateye intambwe gutya agitangira kugenda azajuguma akikubita hasi When a child yatera starts gutya yatera to gutya walk, akikubita hasi They ariko will bamubwira ngo tremble courage and then they'll komeza fall.
ukomeze But as a witoze parent, you will azagera just igihe keep yirukanka on aba umu athlete. encouraging them, and the child will turn into an athlete. Nimba mu by'umubiri kwitoza kugira imbaraga, mu by'Imana ni gute And if mutekereza in ko this kwitoza body you can utategeka? train and it's that impactful, how about the godly Tuzavuka uri things? umunyamasengesho, uzitoza kuba umunyamasengesho. You will never be born as a prayerful person. You will Tuzavuka uri exercise. umukiranutsi, uzitoza. You will not be born righteous, but you will exercise Uzaba righteousness. waravutse uvuga amagambo menshi agwiriye mw'amakosa, witoze kuvuga make akontorowe. You will be born with a lot of words, with a lot of mistakes, but when you exercise, you will get better. You will be born and lead your life the way you want. I was used to this, there is no other way. But when you start exercising, it's, you need to exercise to look like the principles of the church. Now, if you refuse to exercise, what will happen? Let me tell you this. When we are born again, the Word of God brings us a master plan of the life we need to live. Every day, you need to daily step forward looking like the Word of God. When you get lazy and you don't exercise, nothing will happen. Hallelujah. The things that you have failed at, it's because you are not exercising. When you know that you sin a lot because of the many words you speak, talk to your mouth. Have discipline. You will speak in this time. So when words start bubbling up, you will just tell yourself, keep quiet, keep quiet. If you respond in anger, you will tell your life, I have read the Bible. I found that exercise is important and powerful. When people spoke to me, I'd burn like fire. Now I'll be keeping quiet. You are just exercising. Tell your neighbor, you need to learn to exercise in the things that you have failed at. You need to practice to come to the Holy Gathering. Thursday. Do you think if you don't exercise, God will just bring you here by force? The principle, the principle of exercising. Five. 1 Timothy 4:14 and 15. Tukirengagiza impano ikurimo. Iyo waheshejwe n'ibyahanuwe, umva? Ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo uje ubizirikana kandi abari bzuhugukiramo kugira ngo kuje imbere kwawe kugaragarire bose. Iri hame, this principle uje ubizirikana. Ariko nimutekereze, tukirengagiza kugira gute? Impano igize gute? Iyo avuze ngo ntukirengagize impano ikurimo, bishaka kuvuga iki? Uzitoze gukoresha icyo Imana yagize gute? Yashize mu buzima. When the word says do not neglect the gift that is in you, that simply means that you need to exercise. Iyi ngingo ishaka kuvuga gute? What does that mean? Ubuzima bwo kuba indorerezi mu itorero. Indorerezi mu itorero. The life of a bystander in the church bituma ubukristo bwawe budakura. Will make your Christian life not to grow. Indorerezi zitadirwa? What is a bystander? Kubamo nta murimo ukora. You just be in the church without any work. Ureba ibyo abandi bakora ukabiyadimira gusa. You just admire what other people are doing. Bizagusubiza inyuma. That will make you backslide. Nimba ushaka ko ubukristo bwawe bukura. Now, if you want to grow in your Christian walk, gira responsibility. You have to take responsibility. Nutagira responsibility. If you don't take responsibility, ukaba umushomeri, and you are jobless, Satan azazana ibikokipa kandi bigusubiza. Satan will bring you things that will keep you busy.
nabwiye abandi muri kita ya mbere nababwira ngo niba ushaka kurinda umugabo wawe, I said in the first service, if you want to keep your niba ushaka husband, kurinda umugore wawe, if you want to keep your niba wife, ushaka kurinda abagabo bawe, if you are- abana bawe, if you want to keep your children, basunikire muri responsibility y'itorero, push them in the church responsibility. iyo abaye umushomeri satani agena ibindi akora. When they are jobless in the church, Satan will find them something. Nababwiye hano timubona abana bacu baririmba hano muri Shekina, I said, when you see our children singing in ntabwo Shekinah, basavinga gusa church, they don't just serve here in church. nabo birabubaka. It also edifies iriya them responsibility yo guhagarara hano hari ibyo atatinyuka because of the responsibility they have to stand up here. There are things they ariko can't nuba bear muri to do. anonima hariya iriya anonima yawe satani when you azakubwira ngo sit n'ubundi ntakoze mu back there rusengero n'ubundi anonymously, ntacukora uziperimeta n'iteto Satan ariko will just kubuhagaze whisper you things to do. You will allow yourself things that are not acceptable. mwebwe muza mwicara mutagira komisiyo mutagira n'ikintu mukora Now, nobahanurira those ko of you muri muzakomeza kuba abanyantege nke ntabwo muzahwana n'abantu bazahanga ubwo n'ubuhanuzi buri Those of kiriya you karize who sit back there without any activity, without nothing, it's easy to prophesy to you that you will just be useless. You will never Baramubwira. impact as the people that stand up here. ngo wenyegeze impano niko mbabaza amakara batenyegeje batagize gute agira gute Now, none if you don't add wood in the fire, what will happen? iyo uhaye The guma fire kugira will gute agira go gute off. But if you add wood, Yo ni ihame fire will y'umuzu y'Imana. continue. It's just a principle in the house of n'ubu God. umushomeri ukabona nta kintu kikoreba mu itorero uri If you are exposa jobless kuzaba in the church, umunyantege nke forever. you will always be weak in the church. Always. kambabwira iki kintu Let me tell you this. nje natangiye kuba pastori hano muri 1999 I started to be a pastor here in 1999. banshinga abaririmbyi I was given to lead the singers. bari bavuye muri ekodimi abenshi bari musingi Most of them had come from the barimwo Sunday school, babyamungu the ba Musingi nyirasuku n'abandi n'abandi Byamungu, Nyirasuku, and of the kind. kumana numva neza Do you hear me? iyo kenshi nahuraga nabo nkabo nyirasuku warabizi n'abandi n'abarunezerwa bari When I would meet them from time to nababwira time, ngo musingi ntitwishigikiye gusa kubera ko muhaye muririmba mu rusengero nuko ihayirinda periode ya adolescence yanyu murimo. so I would advise them and said, we are supporting you not because you are singers in the church, it's because you are keeping your adolescence burya haya in the kora church. wa muriro w'ubu adolescent The work you are doing in buhaye the burererwa church, mu nzu y'Imana buhaye buririmbira bukabyinira aha mwuka wera nubwo afite amarangamutima kimwe n'abari biramurinda kuruta wa wundi wibera hariya upfa kugenda these adolescent kids that are up here that are singing, they are kept by the Holy Spirit just as much as they have emotions like anyone else, but they are kept. inzambwira abantu itorero ntimukarikinishe ni ingobyi ihetse abana bawe. I talk to men in this house, don't play with the church. kandi kubaheka niki nuko bagira icyo bakora bafite ijisho ribareba bazwi bafite responsibility bafite. Don't play with the church, it's a shelter for your children. none iyo bavuga ngo umuntu aba mentorship nubona itorero rirakugiye icyizere riguhamagara ukiri muto rigushinza imirimo ikomeye nimba uri umugabo ufite uwo mugore uzashimira Imana kuko bagiye gufasha kukurerera. When we talk about mentorship and you see someone is picked to be a niba ari leader in umugabo the church, if you're a man and it's your wife that's picked, uwo mugabo praise the Lord for ntabwo azasa that. n'aba bagabo baba hariya babashomeye. If it's your husband, that man will never look like nubona umwana any wawe other husband. ara uzashimira Imana If uyu it's your uririmba son uyiba muri or komite urebe daughter, apfe guteta hohe and they are aturika ibintu n'ibindi here, ariko karakura. And if they are picked to serve God and you see them here, praise God because they are being none ntimureba byamu groomed to serve God. uzura muri kicamurinzi mureba cyane. Do you see Jean over there? abakobwa bari musingi bose bageze 21 n'ibindi uriya yari yarabaye mama w'abatoto uriya Jeanne nguriya mu mubazi nyina w'abana ubu n'abadame bose bakuze bagize gute bavuye muri are kure bari abana bavuye muri 14 bavuye muri kudima maze mu bari kure bareke kuja murimo muzaribuka bazaririmba domboro nubabuza kuririmba ubuntu bw'Imana bazaririmba domboro. When you refrain your children from singing the grace of God, they will sing secular music. nimukoresha impano zanyu Use your kubw'inyungu zanyu gifts kugira ngo mubeho for kandi your own mutere imbere ngo benefits, iterambere ryawe so rizagaragarira that your progress may be seen by all. uzi ko umurimo kwigisha n'uburyo ugenda
umurimo kwigisha uburyo uvuga, serving God will teach umurimo you how kwigisha you uburyo behave, wambara, how you speak, umurimo how kubuza aho you wicara naho uticara, dress on, where you should sit and where you should not. none niki kindi cyakubuza? Now, iyo what umaze else will kugira teach kuba you? responsable bikwigisha nabo uvugana nabo utavugana nabo, kuko umurimo wonyine urakwigisha. When you have learned to be responsible at an early age, you will know who to talk to and who to not talk to. Nk'ubu ngubu nza ndamutsa abantu bose, iyo ngeze nakwinjira kuri banke cyangwa uraho n'uwo ntazi uraho. Now I have learned to greet everyone at the bank, at the market. Uraho, Just uraho. hello. Uzi impamvu? Do you know why? Ibyo bigenwa na responsibility. This Umara comes with gutambuka wibwira ngo uyu responsibility. ntakuzi akakubwira ngo uraho pastor. You walk by somewhere and someone will say, hello, pastor. Kumbe inshingano tugira n'uwo twibwira ko atatuzagira gute. So because of our responsibility, even the one we didn't know they knew us, n'abandi batinya iry'abantu, aza iyo yakoreye Imana yahagaze ku gatuti aza sigaragara hakamenya ko bose bahe bamureba, nibura n'iryo jisho rikamurinda, ubwo atazatinya iry'Imana. Even for those people that do not fear the eye of niyihishe God, abiyo they will Satani stand serving, they will be afraid of the eyes of men, but at least they will be kept. Jere mu munsi wa muntu washatse kuja kumurwanya ashira telefone mu mufuka ngo wa muririmbyi wa Rehoboth ndabona wa wundi ubu ngo base yogenda wumve yashatse gusenya umurimo. Korera Imana. Amen. Mwohereza abana banyu mu murimo. Send your children Mwohereza abagabo in banyu the mu service. Send your mwohereza husbands. abadame banyu mu murimo. Send your wives Kubw'inyungu zanyu. for your own benefit. Dark, amen. Asante. Jeremy, amen. Haleluya, shekina. Ese mwaba mwankurikiye muvuga ngo amen. Say amen if you Mwongere cyane. Amen. Amen. Aha, cyagatandatu. 6. Arandika tugacaha umukuru. Munkurikire cyane aha. Tugacaha umukuru. Haleluya, iminota iracahari kabisa. Asifiwe Yesu kandi ndabirangiza. Tugacaha umukuru ahubwo umuhugure nkaso. Do not rebuke an older man, but exhort him as a father. N'abasore Younger men ubahugure nk'abene se. as brothers. Abagore bakuru ubahugure nk'abanyoko. Older women as mothers. Ahangaha none sinshaka ko abakecuru n'abasaza bane bashaka bereke kumva. Ariko urubyiruko rwose. Now I want to focus on the youth. Ndagira ngo mwumve neza. I want you to follow me, young Ndagira people. musubiremo. I want you Ariko to n'abasaza repeat harabunja after me. kubabwira. Tugacaha umukuru ahubwo umuhugure Do nkase. not rebuke N'abasore an older ubahugure man, nk'abene se. but Abagore also bakuze exhort them as father. ubahugure nk'abamama wabo. Younger men as brothers, older women as mothers. Icyo Pawulo yashaka kwereka Timoteyo, This is what Paul wanted to show Timothy. imigendekere yo mu nzu y'Imana This is how things work in the house of yashakaga God. kugaragara ko kuba umukristo no kuba waramenye Imana n'indangagaciro z'uburere bwiza. He wanted to show him that knowing God, being a Christian, is a great value in this Hari igihe life. uzureba abantu b'abasore bahagaze imbere Sometimes you'll see young people standing in ukabona front, abasaza baricaye and you'll see older men seated n'abakecuru baricaye, and older women seated. wumva ton ahayakoresha And then when you hear the language they are using, yiaderesa the tone ku iteraniro. as they speak to the church. nje nza nunambuka gutya nkaba nk'umureba kitoko ariko uyu Sometimes I just watch them carefully, ko mbona yashize amanga cyane ra. and I'm like, why are they so bold? Nimunkurikire mwese muvuga ngo amen. Cyane Amen. abaririmbyi muvuga ngo amen. Amen. Ko yashize amanga. Why is he so Abayobozi bold? bazabayobora muvuga ngo amen. Ko Amen. yashize amanga. Gutanga icyo wifuza ko gikorwa mu rusengero. Harimo abakuze. Hari uburyo wagitanga kandi kikumvikana. Whatever you Udashize want amanga. to say in a congregation where there Muze mwigira are vuba. Mwese elderly muhaguruke people, vuba vuba. Mwese muhaguruke. there is a way Nta to muntu nemereye say n'umwe. it. Sha umwana w'imyaka 30 kurahagurutsa abasona banyu bafite imyaka 40 sans politesse. Tibibaho. Now imagine calling on old
older men and women just to stand up at your aramubwira ngo word. Timoteyo uracyari Doesn't umwana work w'umujene like that. naguhaye gushumba abasaza n'abakecuru And n'abahungu Paul n'abakobwa told Timothy, I ntuzazugera gave ku you to murungano lead uzubahugura old men and nk'abashiki women. bawe n'abakuru bawe n'abarumuna bawe When you ariko speak nugera to ku young bakuze people, address them as your Uzubiyadre brothers and sawa. sisters. But Uzubiyadre when you speak to sawa. elderly men and Kaso. women, speak to Uzubiyadre them sawa. as your father ka mama wawe and as your mother. hano Kimisagara ntibibaho Here at Kimisagara, we don't have that. ariko hari igihe nzamba mu nsengero zimwe But sometimes I go to other churches nkabona ibi byabaye ngo umwuka wera and I will see umuntu people say, akabyina agasara oh, the Holy Spirit has agatera akaduruvaye done abasaza something. bakifata ku kanwa n'abakecuru noneho umushumba yagira ngo abahaguruke yabacecekesha bakamwurira bakaza bamwurira pe ariko nkaba uriya ni umwuka w'uburere roho mutagatifu And I will see when a pastor comes up to the aramubwira pulpit and mu tries nzu to y'Imana mu control bwami them, bw'Imana they haba won't be oda tamed. haba kubaha But in the house of God, there nubwo is ufite inshingano respect. ariko uzamenye Even though you have responsibility, but mwakurikiye keep muvuge ngo watch. haleluya Hallelujah. uza wiyedereza nari ko mvuga muri kirite ya mbere ubundi umushumba ariko hari abasaza baranga papa Gedeon buri yarakuze kuri twebwe iyo yaje kundeba kandi akunda kundeba kenshi arabizi niyo ngiye kumubwira mubwira avec respect kuko imyaka afite. There are people in the house here that I know they are ariko elderly noneho nanje people. namara When I kumwubaha go to speak to akabona them, kunubaha nanje nk'umuyobozi. when I go to speak to them, I speak to them as fathers. Reka mbere ku rugero I'll give you an example. umunsi umwe nakurikiye video One day I followed the video. kazambona umuntu ko aramava ngo nukuri kw'Imana ngo nategereje kuko nuko amava ngo nategereje ntizimira ukoga no umushumba bene wa wundi w'igihanga umwana uko ifite imyaka 20 na karama yatavuze nta nashizaho ni umubyeyi nabonye kaberuka kaho ari mukuru we nabonye ruhimbya cyangwa kamavuga ntumvira ko naritinye kurivuga naringiye kuvuga apostle nkama natura ryazina rikuru nabonye na uburere bwabukuye uzabampamagara so mu izina rye. I have seen young men calling on the names of their pastors as if they were their brothers or umuntu yuzuye colleagues. umwuka wera abwira Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo uzugira Paul, wisdom filled with the Holy Spirit, ugaragaza spoke to uburere. Timothy, you need to show respect. mbabwiza ukuri Let me tell you the abashumba banshubye njewe habe no kuvuga izina ryabo sinzambasha kuryugurura The pastors tuzibona that muzehe revera ndivuge raised niye ubu nguno navuze revera bariya njewe nja kubwiriza ubutumwa revera mudagire izibyo nari ko ndigisha reka mvuge n'abandi bamuzehe bariya bose natangiye kumenya ubwenge gushya kiva muri nka imyaka 10 n'inga ari abakozi b'Imana tukabatijwe bari I grew up in my teenage age. I saw Maze, them as great ubuga servants naje of nyoboye God. Kimisagara ndisinia simenye ko bari abantu bafite autorité morale n'imyaka yabo na experience kazana amafakwa Imagine when I become a pastor here at Kimisagara. ariko abana I bikige mwagiye disregard their mwito moral authority. uzumenya kubwira abagukuriye ubabwire nkabaso ubabwire nkabanyoko. You need to learn to speak to elderly men and Nicyo women gituma as your Nikodemo father and mother. Timoteyo yagize amanota pe yari yararizwe This is why hari abantu I baza love bakabona Timothy. baba mwitorero He batagira was really ikibaca raised so well. ni ibyigenge byananiranye. nza mbona abantu bamwe we hagarara nigeze kubwiriza ahantu mbona umuyobozi yayoboye baramuze ndahaguruka ngiye kubwira ndamana niko sha ndamuhamagara wari wabyinnye neza ariko ga mba nko mucira mu migani sinzi nimba yaramenye iyo langage zaramenye iyo langage inzu y'Imana igira uburere kumana mva neza. You have to be well behaved in the house of God. abandi bagera aha baza gutanga amatangazo cyangwa baza kuvuga kugira ngo nibo basiniya pastor. Some of you come up here to just give an announcement and you hari behave like you are the senior pastors in twemerewe the house. kuvuga hari ibyo dewe yemerewe kuvuga na Celeste. There are things Wowe that I'm udafite allowed to uburenganzira say, bwo there are things gutangaza that kubera Pastor ko Dio is tuzi allowed to icyerekezo say, cy'umuntu. and the things that Pastor Celestine is allowed to say. turacaha abantu baha But for amabwiriza you, no. atanyeganyega tuba tubaha mikoro mwitonde muza muvuga ibyo twabahaye When we ibindi give you bisigaye microphone, mubiturekere. just behave and say what we told you to say.
korazana impinduka uba muri college iyoboye iri torero. Rimwe na rimwe mukabona umuntu yafashe position contraire, Imana ashatse kukwereka ko uwazanye ibyo tutaba. Muzaza mubona kenshi turicahera cyangwa tugize attitude, muza muturebe. Uko mwanumvise? Muza muyobora mukubita ijisho ari mugaruke murebe abashumba ko bahe bakureba nibagira gutya buvuge ngo yes. Torero riyayoboye ubwami bw'Imana, dore uko biza bigenda mu nzu yike Imana. Kandi abuza kumugaragara kubera ko ndi mu bantu baza bitonda cyane, bagenzi bamwe haza banambwira ngo pastor ntuzi ukunda nda reproche naka yindi kiragera. Ubu uzaza ukora amakosa nuja kwisa hasi, kuko Imana yambwiye ngo ngawe imyaka mugeze mu niyo kurera abantu ngo uhamagare mu biro, ubutaha uzoba nkujyana kitoko tukazucaha abantu bakuruta cyane mwicaye ko ndabona muhunyiza. Ibyo ni byiza kukangura abantu ko badahunyiza, ariko ton wabivuganye irimo orgueil. Muri muntu attitude ndashaka ngo mbagarure babyeyi bacu muhaguruke duhimbaza Imana, c'est très bien. Ariko kumuza mwigira gute? Uzabigira gute? Kurahagurutsa ba pasiteri hano ngo uhagurutsa muri umuna wawe kuratanga amatangazo nk'ayitorero tagifite zose. Tumupe Bwana utukufu. Ikindi aramubwira ngo uburere ngiye kurangiza. Mwanda kariyeka. Mama shaho warabona zarakazwa niki? Don't be angry with me. Mudakigira igitangaza kaja gutangira ibintu bitagisa. Nigeze mu materaniro amwe hano nimutuzatuba cyane mugaze ngo turabanga. When we rebuke you, don't think that we hate kugaragara ko mwavuye kimisagara mwarezwe. You have to look like you have come from Kimisagara and you are well behaved. Muzaje nguriya mamos ari hari. Abantu bagiye bakaja za Amerika, abandi bagiye he. Mwejo bundi rageze Australia. Umuntu wakandagije wakuriya. Anyone who was raised here, ngo none ni archbishop. When they go elsewhere, they look like archbishops. Kubera ko muzamwemera mufatwe mu biganza murero. Because you accept mwemere no kubaza niho muzakomera. Ubu se ko murabona tugiye duharanira iki twebwe? Ubu nubwo ntarasaza cyane, ariko imyaka ya ministry ntabwo ari myinshi, ntabwo ari mike rwose. Ubu ndi wabona ibyo gutekereza umururumba wibiki. Nubu igihe nikigara mu kumva bigeze mu kanambwe ati waba nkuwicara nakwandika ibitabo ngatuza gasenga se. Ariko igikomeye nimwe ugomba kuzamuka. Mwe mwabayobozi b'uturere mwiyo tubafata mukaba abayobozi mufite mukira abaselibateri bajene, turashaka ngo muyobore hariya mugire qualité na charisme z'uburida mumenye mu nzu y'Imana uko bigenda. When we call you to lead different departments and so on, while you are still young men, we want you to get the qualities. Zanishimira mutama mu buryo mudashobora kuba mwakumva. You can't believe how much I like. Nubwo afite ruriya ruhara n'urwo bushakashatsi bwa doktora, ariko mu myaka aracari muto. Though he has a bald head, is because of his mabwiriza hano ku cyumweru yarabwize ngo asamayazinga mu minota 30 gutya gusa. Ndavuga ngo yes. On Sunday when he preached here, turacafite abajene. I was happy when he summarized his teaching. Kwizera yahagararaga aha yavuga ari mabwiriza. When Evangelist Kwizera would stand here and preach, zanumva ibineza neza bikaza biza yewe unanezerewe cyane jeunesse nibo ntanze urugero. Ariko iyo ndebye nk'abana bacu nk'abariya bose barimo baririmba nkabona abandi ko barayo nimba udatekereza ko abakuri inyuma bakuruta turi umurida. When you don't think that the people behind you are greater than you, you're not a leader. Timuza mudutera insecurity bana ba kuri. You do not make us feel insecure at all. Ni ubwirije abantu bagakoma amashi n'ubona ubwirije bagahungiza ntaco bimbwe. Even when you preach, people clap their hands for you and I don't. And they don't when I preach. Utaramenye uko mu nzu y'Imana biza bigenda. Ndakwigisha kugira ngo umenye uko biza bigenda mu nzu y'iki. I'm teaching you so that you may know how things ought to be done in the house of God. Sifa kwa Mungu. Praise God. Iyo mpaye mbona nkaba Barbara hariya
murebe imyaka ye ejo bundi yakuze ava mu Buhinde ari akabebe gato recently she came from India and she came as a baby, and today she is now the vice president of all the mothers in the house. That's yes. So we have people like Mama Concili, Pastor Concili, who has grandchildren, but we have also young women. Every Sunday. You need to give Thanksgiving offering. N'abandi mwaragiye murazimira nimuzaza mubona itorera ko rirakwibazaho ngo wagiye kuratakaza amahiro. Mbabwiza ukuri Imana yarambwiye ngo vuga iki nubona abantu basigaye bakwibaza kura disparisi umaze kuja muri anonima mwitorero wataye umwanya wawe kandi ubonye ibyago. Parce que itorero rigira imbaraga kushibiri. You have lost your place in the house. There is no such powerful thing as ijambo twapronounce kabashumba hano nk'iritorero ngo dufite uyu muntu buhamye ntawutogera ariko tuvuze ngo dusige twibaza situmuzi aba naho wagira ubushobozi mwana. You can reach any place, but when we don't, mwavuga ngo haleluya hallelujah, kama tansobisa iyo muvuga ngo haleluya hallelujah. Hallelujah. Amen. Kandi naha nagarukiye muri kirite ya mbere. Amasaha yageze reka ndekira. Nukuvuga ngo umwuka arashaka kwerekana ko ngomba kugarukira kuri Yesu. Kuwa The kane. Spirit wants me to just Kuwa focus kane on here. no ku cyumweru. On Thursday and Sunday, Avuga izindi. I will say more about this. Hallelujah. Hallelujah. Ariko wababwira akakantu. Aramwandikira 5:8 ko mwotaha bamwe niyenda ku ntibuzamwa. Ariko niba umuntu adatungabe cyane cyane abo mu rugo rwe abayihakanye ibyizerwa kandi ababaye mu bihanyuma y'utizera. But if anyone does not provide for his own and especially for those of his household. Ariko Timoteyo rero ahuye n'ibintu bikomeye kazi. I think Timothy had faced big aramubwira ngo nuzaducisha amaso mu bakirisitu gutya. He said when you look through the congregation, ugacisha amaso mu bakirisitu, you just look through the congregation, ukabona umuntu utazawita ku mugore we, and you see a man who does not care for his wife, ntamufitiye ubuhamya. The woman does not have a good testimony for her husband, or a husband who does not have good testimony. N'abana be ntibamufitiye ubuhamya kubera ko ari umuntu irresponsible. And you find they are very much irresponsible. Don't give them any responsibility. Kubyina gusa. Dancing alone. Or if the kids have eaten. There are people who are so zealous about the Holy Spirit and say the Spirit sent me. He sent you to heal other people, and in your own house nothing is working. Madama nezerewe uretse nibyo sina amafaranga gusa na presence yawe irakenewe. Yes, it is not just about your money, but even your presence is very important. Uko muranumva ariko? Do you follow me? Zere y'umwuka wera wasaze iyo umugore ahaye ari karaginda ku mugabo wawe karagira gutya. You are zealous about the Holy Spirit. Ask for permission to leave your house. Ubumbere ubusinza ntimuzamona ko mpagara hano ngashimira madame mu buryo bukomeye. Don't you see me praising my wife up here? Tuzatubanza tugakora débat de délibération. Before I travel, we debate, we deliberate about it. How long are you going to take? Ubu mwese mbere ko mutanga ubuhamya wa mbere. Musi mwe nigeze kwigisha muri Foursquare, paye nigisha mahame y'abayevare ho bukristo. Umudamu umwe ngo amukora inyuma ngo ariko ngo uri mugabo wawe hayavuga ngo nukuri ngo niko bimeze. Ndabwega ni ibifu uko muzamwibwira uza wibwira ngo noja kuvuga ibitageze. Iyo mvuze ngo uruko ngomba mbere mwese umunsi mu rugo rwanje ataba bihagaze umwana wanje yagize mwese
mwasaze ngo ivugabutumwa mwirukase mwasaze abandi baze baje mu bitano nazaveye muzamuziza mwe ariko mufite ubuhamya wabaye ikigararambe cananiranye ngo banze umubaze ngo se niba naniwe kwita mu rugo rwe nabe ugora inyuma y'abapagani tugiye kuzaza tumenya ibyo ari byo mureke ndangise muvuge ngo haleluya Hallelujah. mwongere cyane haleluya Hallelujah. singe hagaritse kubera ko sizaba ndi muri spirit mu cyumweru gitaha I'm not going to close anymore. Let me just muvuge ngo haleluya spirit. Hallelujah. impamvu bijyanye amaze aramwandikira ngo numara kubona abantu bameze batyo dore ko uzazubahana. And Paul said, after you have seen people like this is now how you need to rebuke them now. ariko Paulo aramubwira ngo Timoteyo we 5:20 abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose kugira ngo abandi nabo babitinye. He said, those who are sinning, rebuke in the presence of all, that Ngo the freedom, rest also may fear. uwakoze ikosa Whoever wishingiye wateye has inda sinned, kurumva you have impregnated utarasezerana someone before getting married, bamara kwihisha muri za komisiyo and then you come to hide yourself in commissions. ko murumva ngo abayobozi mwese muri aha Do you hear me, leaders in the house? mugende musuzume intama twabahaye Go mushinzwe check mu koridoro on the sheep we have given you. ibintu biza bigenda byatura kuko mamaze kubona ngo ngo byaremewe kubera rutine nyine byarahonga. People will sit there and do as they wish because routinely you have allowed everything. Whoever has sinned, rebuke them in the presence of all. Mumbabarire nari naragize gutya ndagutya. Stand here Abantu bagira ngo and ukumukoze isoni repent. ukumukoze isoni ko turakurinda wewe We kuko are not wahagaza shaming uzatinya you. gusubira muri ico cyawe utazongera We are guhagarara. just protecting you Kuko abantu because you'll be batinya abantu afraid of kutagutinya repeating Imana. the same thing. Because N'abandi people nabo are bazatinyisha. afraid of eyes, not Niyo mpamvu that mwagaze of mubona God. kera bahagurutsa ntabwo itorero ryo riza ribabarira Imana niyo izibabarira ariko ni discipline y'uburere yo kurinda It's doctrine not the y'ubukristo church that n'ubukomeye. forgives, it's God who forgives. But this is discipline, and it's important. Umuririmbyi niyigira imbere ko agaruka yaragize intege nke byamu uzumuhagarika imbere y'abaririmbyi yatura intege nke mu mubwire ngo guri umunsi turakubohoye. When a singer Azatinya misbehaves, kongera guhagarara imbere then y'abaririmbyi please kwitwa put them kukuhererana in the presence of all singers, have them repent. Kumuhe mu ndeba gushya ni jewe wabyanditse I didn't write this. Why are you looking at me like that? simbaza amabibiri yemwe Aren't I reading the Bible? nta muntu wigeze guhagarara imbere nta wigeze guhagarara. Haven't we had anyone standing up here? Mutama yabivuze ngo yari umuyobozi cyo gutumiza mwemera twigeze kumubwira ngo turakubwira ko hari akantu gatwari kabaye arambwira ngo pastor ndanze nzahagarara imbere ya church sha burya niho nanyemenya matirita yawe wa munsi. Amen. Narakurebye twadushaka kugira ngo uzuharana kuvuga ngo ya pastor timufifike tusigaye tubaroza ariko nabyo ni byiza umuntu wakize intege nke tumuroza muri serire ugasaba imbabazi muza mubicaza mu bantu bajya 10 basaba imbabazi mu karere mukora igiterane cy'akarere avuga uyu yari yaraga. When someone has sinned, just send them to their home cell, have them repent, or even in the district of prayer for them to repent. Now the last point. Aramubwira ngo ntukwihutire kugira urambekaho ibiganza urumva ntukihutire kugira urambekaho ibiganza kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi ahubwo wirindire kuba intungane. Nimba hari ikintu natinye niriha Do not lay hands hastily. Amukangurira kwirinda kuba umufatanya cyaha. Do not share in other people's sins. Ndayifunze computer munumve sasa. Now listen to me. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Umunsi nigishe nk'umushumba. Now today I taught as a pastor. Muzirinde kuba bafatanya cyaha. Do not share in anyone's sins. Muzi ko udashobora gukora icyaha ariko umufatanya cyaha. You Christian, did you know that you might not sin, but you share in someone's sin? Aramubwira ngo nuzaza uja kuramburira ibiganza ku bantu. So when you go lay hands on people, uzirinde gupfa kwama wirukwanga kubita ibiganza. Do not do that hastily. Ndagusengeye. Do not lay hands. Aramubwira ngo Timoteyo, tire attention. Timothy, be careful. Ejo utazaja kumufatanya. Watch out so that you may not share in someone's sin. Nigeze kubabwira gutyo. I once said this. Niba hari ikintu kiza kintera ubwoba kibaho. If there is one thing that I'm afraid of, no gusezeranya. it is to bless someone's wedding.
muzi impamvu zamivuga? Do you know why I say that? Ni ugutinya ko ejo no bumufatanyacyaha nawe. It is because I'm afraid that tomorrow I might share in someone's sin. Muzabaza abanasezeranye zamunyuza imbere. Na hano bugiye mbaye mbaza abantu muri murahire. Uyu niwe mugore we wa mbere. Nta kosa niririmwe. Ese mumufitiye ubuhamya bakagira ngo none ni ibikino. Ngomba kuverifia neza ko ibyo ngiye gukora bijyanye n'amahame nemera. Before I bless anyone's wedding, I I have to verify so that I may not do something against the principles that I believe in. Nunyuranya na Bibiliya. So if you go against the Bible, uze hano ari wewe byananiye, and you come here, you are the one who has failed at it. Don't you think it's sharing in someone's sin? Bibiliya iravuga ngo nufata uwa kabiri wa mbere agihariwe isezerano uri mu busambanyi. Unzanire mu rusengero ngo nongere ngusezeranye. Nanje nemere nk'umushuma ngugiye kugusezeranya. Nabaye mufatanyacyaha. And if I come to bless that second marriage, I am just sharing in that sin. Kuga bimwe bazabitwangira. Of course, mbabwira ikindi. Amahame ntemera icyo ntakora. Sino kwigufashamo. If I cannot help you in something that I don't believe in. Niba wewe ugiye gukora ikintu ushiramwe ikinyoma, njewe sinogikora, iyo nzira sinoyinyuramo. Ndakubwira ngo sinza nkandagiraho, singufasha. If you are going to lie about something and you want my blessing, I will tell you that I will not do it because I don't do that. Ngirira gutya, nkugirire gute? Ndangira inzira nyikurangirira iki? Inzira ntanyuramo ndayikunyuzamo. How do you want me to direct you in a path that I don't take? Uko muranu? Do you follow me? Do you follow me? Sharing in someone's sin. Facilita singu facilita. I cannot facilitate that. Can only facilitate the truth, no. Not lies. Spoke to his son, my son. Be wise, never share in someone's sin. We will never be. We will never share people's sin. We will just say no. Because I cannot support anything that I do not believe in. Say amen if you heard me. Amen. This is how things ought to be done in the house of God. Dashima yavasiza ariko Hallelujah. cyane Dashima umwami Yesu. Ndabasaba ko muhaguruka. I want you to stand up. Aya mahame Paulo yibukije Timoteyo, hashobora kuba hari rimwe wahuye naryo rikagukocora. You might have failed at one of them. Usaba Imana imbabazi. Repent unto God. Cyangwa se ushobora kuba ubwenge bwawe bwafungutse. Or maybe your mind has uvuga ngo Mana dore ingamba nshasha mfashe nizi ngizi. And you will say, Lord, this is my commitment. Niturangiza hamwe twese. And after praying turaje gukora prière ya intercession. We are going to do an intercession prayer. Turasengera igihugu cyacu kuko ijambo ry'Imana ryavuze. Dusengera ubuyobozi, dusengera itorero, dusengera Afrika, dusengera n'isi yose. Reka tubanze buri muntu wese n'isengesho rye asenga rijyanye n'ijambo ry'Imana ryamukosoya. Mana yo mu ijuru turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. O nashimu musararu Nashima yavaziza ariko
cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yapfa nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu. Nyuma yo kwihana cyangwa se gufata imigambi mishya, reka dusengere dukore prayer ya intercession igihugu cyacu, itorero Africa n'isi yose. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe riradusaba gusengera ubuyobozi. Turasengera igihugu cyacu u Rwanda, turasengera perezida wa repubulika, turasengera guverinoma yose, turasengera parlement, turasengera sena, turasengera inzego zose kugeza ku rwego rw'ibanze, kugira ngo ubwenge bwawe, insinzi yawe, ukomera kwawe, ubwenge buturuka mu ijuru bahumekere Mana, ubashoboze, ubashigikire, bahagararane nawe muri byose. Ndakwereka Mana Afrique centrale yose, ndakwereka Afrika yose, ndakwereka isi ya none, uduheza abayobozi bakubaha, bagutinya, bagendera mu bushake bwawe. Ndakwereka itorero ryawe, ubuyobozi bw'itorero, reka bari abantu bakubaha, bagendera mu mahame y'ijambo, mu izina rya Yesu. Ndasenga mwami, tusabira itorero ryose, abapastori, abayobozi, de representants lego bose, abafata ibyemezo mu nzego zose, mu izina rya Yesu, bayoborwe n'umwuka wera. Mana, turasengera itorero ryacu rya Kimisagara, ni wewe Mana ishobora byose, byose turabiguhaye, turasenga kugira ngo utange amahoro mu biyaga bikari, mu izina rya Yesu. Ikibazo cyose aho kiri ugicecekeshe mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, kuko uri Imana nziza. Reka turebe niba hari umuntu utarakira agakiza hagati muri twe, azamura ukuboko tumubone. Utarakira agakiza, waza ukakira agakiza kuri uyu munsi. Niba uhari wazamura ukuboko, niho uzashobozwa n'Imana. Imana ibagirire neza. Ndacarimo ndeba nimba hari ukene kwakira Yesu. Reka dushime Imana. Mana, turagushimiye. Ijambo ryawe ururukije ni ryawe, ni ukugira ngo ridukosore, riturere, riduhindure abantu bazima. Uhabwe icubahiro kuko udufasha kugira ngo turigendere muri iyi minsi y'imperuka ikomeye igoranye. Abantu basigaye bashaka kugenda uko ibyifuzo byabo bimeze, ariko hari amahame y'ijambo ryawe tugomba kuba. Urakoze kuko ugize neza. Dusabiye n'amaturo yatanzwe, dusabiye n'iteraniro ryose, nandi ya gatatu tuja gukora mu mwanya hose ugaragare nk'Imana. Icyubahiro n'ishimwe bikomeze kubibyara mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Imana ibagirire neza, muhoberane. Imana yo mu ijuru ibagirire neza mu izina rya Yesu. Mugendere mu nzira z'Imana kandi mushimishe Imana. Ndashima